mwendwa indi nina ukethana na uthochani na wikwatio kana muthana waku wi wa kwa ilani watinda nesa nitawa indi Caroline mweni wa muteti na kilungu ni Usili lilikana kana nthini wa kilungu kini kila tunenga kivathukanyo cha aki na uthasyo waku ta wi mwenethi na indi muthanani wa umuthi twina mweni ningu muthocha ethiwa akitutabia eta wata na athukumila wia wiva na indi aitunenga unenania wa umuthi na indi ni karibu mundu Charity indi utabia musiai sewe ekakwitwa Charity we wisikie ta uthukuma ba na indi unenania ni tiuli kandatika mbuthu siukite kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku ni wakili koti munene wa Kenya na nthukuma BM Ng'ata & Company Advocates ni vatene na nisie Usili wa miao na miao ya Kenya. Okay, na indi ni wewe akitutabia kana we ni wakili na thukuma ungu wa munduye BM Ng'ata ala mese Ng'ata ni tunethio twina ake kilunguni kibitu na indi mthanani wa munthi indi atumie mundu Charity nikenda twithitine na nisya yulu wa will kana kuandika will nini si kana mapinda maingi ila andu metwa kana mundu wetwa indi nikwithia na ila ngusanisyo mbingi andu mayenda maybe kwa na kitheka chake kana kwa na mali yake na etha mundu ni we andikite will kana ndei andikite indi mundu Charity no kwithia akituelesya kwa nthini yo baenda hata mundu ila wandikite will kana elota andikite will Charity yutuelesye mundu etwa andikite will niyo yitawa testacy na mundu etwa atandikite will yitawa intestacy mundu etwa mali yake ya ile ni kukwatangwa kana kwaanwa batena order ya koti kuwe sindu ili mundu watia either andikite will kana atandikite will andikite will veila mitalatala yetho ayikitwe ikenda will isu yetho valid na atandikite will veila sindu koti yetho ayi consider nikenda inengane order ya undu mali yake kwanwa. Okay, na indi ndio kulia mundu Charity nibatoneka kwithia mundu ni wandikie will lakini la yathiba ya koti ya cia will ti valid kana ti la ya elite yo ila ya elite niyo jiba na eleta elite niyo jiba will be undu ya ile andikwa na ina ila mitalatala ila koti idho ayisisya nikenda imanekana will ino ni valid kana ni invalid mbe will yandikwa mundu kuandika will edwa elite edwa ena akili nzeo kana ayelewa no kuandika will keli elite edwa ese mali yake yonthe undu yeanite na katatu elite edwa ese andwala ukutia mali ino no na maileni hata nake kukoti ni siasa sindu isu itatu kwa ujumla isisia kana will ino ni valid kana ti invalid. Okay, ni watu tabia kana mundu ayandika will aile kwithiwa ena ondu waweta kani koto ondu waweta ena akili nzeo yuku wa manishata koti isisia kana mundu ena yetawa capacity kana mundu ena capacity isiasia sindu ile isiasia ketha ena akili nzeo kwa lack of a better word mundu nuko timu wa ukiakili na keli ni siasia kana mundu ni of right age kana ena miaka no bikite miaka ya uima kunu kuelewa kindu kio kuweka. Okay, na tuwa baunu ni wethi wa wiweta miaka ya kuandika wile ni wisi matukua ni tuisi kana andu anini mena mali no kethi ona miaka ta 18 mundu sino mundu muima na kenda ni yesi kana mundu ni mundu muima na yeke kosa ni wailotwa wa kotini na yui ukuandika wili yo ni miaka yiva mutu onako sisa mukasya nenge ndia savyo siana nini sio na miaka minini lakini sina mali yu mundu asisia ethia nindo ningwiwa tando na kwa kana ngwendo kuandika will ndiweta kana kila ni simu ndo ndandika will ewa nuko kwa kedhatinya ni wrong ko yu mundu yula wasia miaka nita miaka yana mundu ale kwitha yandika will miaka ila mundu ale tetha yandika will na ikaenda will isu ye valid ni miaka 18 and above lakini ondo waweta saingi siana ni sithia wana mali na no sienda kuandika will no maandike will lakini will ino yoka take effect kana yi recognizewe kana kukavika 18 years niwo yu ikethwa yeneketa valid lakini kono kandike
ke 18 and above ke ona 18 and below no kandike will no kandike lakini yo kaithe valid kana i recognize iwe kana kuyuka vitia 18 years ko ikatalwa ta will nima twasio will itona kusiwa ketha akabicha miaka 18 and above ene abika 18 years and above yo yoneka yuta will wena waandike 17 na either i abeyance yoneka ta a valid will lakini avonoka 18 years oila waandikie 17 years either itonya utwika a valid will. Okay. Ni batoneka okethia I undu nakulia court ni yasisia will yasia will tinzeo ona ko no yaandikiwe musiasia ba okethia ni naisia will kwanana mitalatala la twikite tathima will woni wailite kwitha kana ni twailite ku put through kana ni waile kwithiwa ukitumika yo will yandikwa sindwila ingi koti isiasia undu yandikitwe nikenda ya will no ni valid be undu yailite ethwa yandikitwe mbe masitwa ma ula mundu kuandika usi akwa will no yuka ika take precedence after mundu etwa kana yambia yani itumika etina mundu etwa itumika mundu ethayo ko mundu la wethwa andika ethayo lakini nayo itumika etwa na yailite ethwa yandikite masitwa make details yake ID ikaandika kila kindu kumuhusu ikaandika ena capacity ena the right mind of the right age ayandika will so again ni andika beneficiaries make kana family yake ila ukwendo tia mali na katatu ni weta mali yo ila winayo ni iva ikaweta ne samali yakwa ni no etha ikitheka kiki makimwe namba ino ikaweta nesa mali yake yonde na again ni weta kana etha ni waandikite will inge baumbe yange ni wa revoke will swingi kurivoke yuni ni wa leana oni wapetanga isusiatene na atumeye ya waandikite ni yo yuyikwo ntondo no kwithwa akwata yumali aandikie ingi wesi no kwitha aandikie tene na mali akoko mikwata akakwata kitheka kingi kuwa akamwandika will ingi kuno lazima asie will swingi naandikite na revoke nene kanasio ku ino ni yoyu ikatake precedence kana ni yotu tumia ene mwendo inde ngwitha ndikweleza nundu to kisongole kingevie lakini nundu nakwa nundu ni ngwenda ukielewe indi we aweta ningukuelea nja na again ni there wayasia kitheka kine ndotia uno ni idho yasi wishes yake kitheka ki nenda kitiwe uno ngali nenda itiwe uno ni idho yaitie lakini nayo idha niti that ya advice yandu ndai maikaandike utiite niki dukanengane reason ukethie ndukaandike ngali na nenga mwano wakwa no maybe niwe niwe ndukakathi ni sieta ngusanisio ko wakitaandika ino natia uno na no na wa minandika ona details ya beneficiaries ni wailandika ID sio masitwa mo full okay ukethia abandu baandika nanenga nganya nundu aseubite kiwango kiano waandika naandika mwana wakwa wakana eta faith sio mbua kibandi chake nicho ki atwaito maybe you details ya mundu so okay na again ni wailandika just in case kana kaka kwa kaketwa malini katiete ibiba okay nuenda wandike sindu taisu usinoetha utiite mundu na kiaitwa maybe mwatiani kana aketwa mbe waku kunenda wasie in case aketwa mbe wakwa ikoswa nuungi kana ikaeka kana makati lanata again nuitha au yen waandikite witness maku makethwa meao na witness hao ithwa one usakwite mbe mayelete ithwa mai benefit kuma wilini yaku mailete ithwa me competent weta yume kwa matailete witnesses o ama kusiyo yandika maikethe menchao maikethe me part ya ame unewa kana me benefit no will niki
tundu wa wisi ni siasa ndukethie uikitwe vinya kana pressure ukethia ila twaandikanga ni aibu na nundu nganyo nukona ni ngwa mali indi we asukumie eso kwata biga share kana kindu cha muthembo ko wila ngwandika indi ni sisi nunyandu kuya kwasa kana andu neshua wilu ngwandika indi mayo benefit kana maybe tisiana cia kunundu most of the times ndio na mundu yaandikia ciana ciake okay witnesses mo mailite me competent na me matio benefit in any way from the will sana ndo matume ya mawakili mo kwa kama matume ya tundu mo mayo benefit in any way haya yengi mundu aisaini will lusu no lazima au saini na no lazima witnesses ha ele mailite me ele not less than 2 mailite idwa mevu moyona aisaini na mayetwa kotini ni makakulwa kana muonie aikia signature masia kana ye etonie ekia athiko ya kando ekia kotini lea kwa kuandika will mundu swa isaini mwene will walite either we witness walite ona ni wa sign na again no sakwa executor kana mundu la ukethwa aisisia undu malisu yake kana kila waandikie ni chati wa kuno tia executor mala maingi andu matia maybe betisio kana kala kaku akakasa kuata executor no lasma bedhe onakoti isisia executor kana no kuiwe nandi busaisa lili kana ne kilungu cha usili kilungu kila tukwete kibadhukanyo cha kwithwa wina aki kana othasio waku tawe mwenende mthandani wa monde twina mweni naende otondu wewetie eta wa charity wa mori naende nenda kukulio au ikulio ya mweso nikenda musaisha baya witheni wasungika mala maingi ni withia mundu ona kaube andu wailite kwita maku yote mata benefit na wili yake mundu no siasa akethia kwa ni ngwiwa na ikana ne muwau na wasisa kweli mundu usu ni wenda muno kwandika wili kana be wili na andikite ba itina na wili isu ndi kwenda ithi undu ni kitata ni bangite nienda kuandikengi lakini condition ya mundu emu ukethia you nde in a position kana ndatona kumiandika undu yaandikawa you ona kauni watu ya ete andu mabasanga kidogo no tona ku involve muka akamwea yu ona ko uno ngati ye kana no wenda ngasa kuwa tawati kindu kila naandika kwa wilu weno wete omukako kakamwea kwana nono wiwe yu ndisa kuandika cha kindu ki kana nienda ukutabiona nona wo uni wailu mundu mwendu no wa na wethi andandika na ni wa ayasia undu kwenda ni kuandikiwa ti lazima we mwene andike we kuandikiwa lakini no lazima be witnesses be asu competent witnesses we onaketha wandikiwa imuka andu aili ni masisia na maybe niweke thumbprint either ndandika na andu asweli ona mwema saini weno wandikiwe either ndandika kwa uo kwa ukubi mundu kana kibeti kana mundu ume no akusie mundu akiandika wili ona kwithio beneficiary no akusie lakini ona ikusia alaili competent the witness kana no lazima mebo weno akusie kana no kakusie ayandika kana ainengana instruction undu ekuandikiwa lakini ngusi inosi competent witnesses no lazima sivo na no lazima sive sitio benefit na wili no okay na ende busiaisa twamba kosa authumo munini na twisokethia nituweta kana nitwikithwa tuyelesia o maundu makonetio wandiki o wa wili ende musaisa ende dina udhocha kwa binda yake li tuendesi unenania yulu wa wandiki wa will na ndo bawe tina twetha twinene kuhusu kana yulu wa will ni mwailu na ende yubati that yelesa invalid kana lote mwailu na ende ndukese tiundu wibina ni twina ke charity bano kwitha akitwelesia muno na ende mundu charity yutu asioka inge kwa kuna ende ni kalibu kwa binda yake li asante haya
tueleze kindu kiitwa invalid ni wethe ukitutabia kana o mala maingi ti lazima kana ithiano kindu cha lazima ila mundu wandika will muka wati ya takoti yuni mwaka mwasya will o ti invalid wo tuika invalid nundu wina chau kana utuika boka ukekwetheka ni koti ukatu koti yatia asante koti besindwila yethwa isiaitie nikenda iche wilnza especially either nibetwa ikwani kotini yasi tuyenda wili no yatewa koti mbe ni kula sianiki na factors ila koti yethwa I consider ni kanta wili andikitwe through fraud kananzeke kana kaubungu katie kaubungu fulani no kwithwa family isu twasieta in a polygamous setting twasie mundu mukani waitie maybe kana ka kibeti chambe kaiketheke considered wilini maybe ayasia ni maybe nika tika seo kana kena ubungu kana ke ona sindu ingi isu koti ni consideria ikasia either there some misappropriation kana ukasia no kukengana no kukengania mundu ungi ndakaandikwe wilini koti ni akasia wilisu ni otupiliwa basa kana ikekwetheka na ingi koti ni siasia either be any form of coercion kana pressure kethe ya mundu ni wekia pressure wilino yandikwe especially wethe ata mundu mukuu no ikitu pressure twasema isisia miaka yake ondo isongete makandika umya kwa kube welesya ukethia yuna unu kuandika will lakini naobe na pena mundu ungi muno kwenda na uandika will na uandika will andika muno twenda wandike na ni usima sukumi ya muno la mesebe okaindo na maikwenda indi yesa kwitwa kanetha atevo indi tuyete ila ngusanisyo ukethia musukumi ya muno andika nao whether be nita ukumwikia pressure koti wathi na weke ukusi wasia na uni wekitwe pressure andikeu kana ni wabatawo na ndawa akewa ndwe nengwa ndawa utandikitu utandikite ngania kana wakiki ku sindisu koti ni siasa lakini we kindu kingi cha kana kaku maybe nikasomi this is yana ingi na nikoka kakwea na ukana tata bekila kitheka chaku nisi kibandu na ninasomithisia ngania twasiosiana ingi sibwitina na ni ngwitha ngendai ona wathi undie kitheka chu ukethia dita wakita umukulio kwa ita wa mukulia kwa ngonzeo kana ningwendo kwako obo ningwendo kwako obo ku ningwenda kitheka chwe kitwika chakwa ku andika will a considerated ndane kiwa pressure ni wengenda yake andika lakini no mukulile kwa ndaia uketha yu lo kuandika ekako lo kusukume woke wana uona wa mombi kabaki ikikethiwa no huyo tamwana musio kamwe ila na kwatie mbesa na nasisa muina wa eskulu nukwete ku we na ndeno kwati museo na nyeni no ni somethie muinawa yukabinda kao kuandika will ko no na ile tuinga muya nau mwako alilika nondo nekie na uthethe ise ko yandika lilikana ndano lebu unengelebu omwe kana oyo bana withe na kwa no na benefit tamwana pate ko musukume yandimu ya wisi wi mo pressure you know ni ubatenda wai kana no wiki uketha wakito musukume ya ate kwenda kwake okay na ingi koti no isiasia circumstances ila mundu usu andika will either be any suspicion ta mundu waindie akusiwa pastor wake kana or a friend, a close friend wake ukithia mundu no mu suspect withia mundu watia pastor wake sindu sionthe ndiye kutia pastor ti useo lakini withia ndana lilikana siana siake kana andu make mali yonthe akitotio mundu muna na mwesi aumie ba mwesi ti mundu wenu kana o kana kamwe kana o kibeti kimwe asu angionthe matiwanza withia we suspicion uketha ni mukula ni yu na tuimwisi ame bona no tumwisi atuwate ku andu ama ithina no ti umona ona maybe yuta no isi andu aku
muno ni mesa kukwa nundu wa fulani no sisi oyethe akumela na wa wayo wo maybe wa sukali mundu utu ina mona yete ndawa lakini kwa will anengeto kila kindu chonde uketha yo na ikola musukumo yo twitu na weta ba witi nangai ni twitha tuyikulania nanga nionda tuyateku ime uthina au milile ba wetha nukunewa yuko will isu enda kotine ni kwetheka na koti isi cia mundu atite ciana ciake nza akatia ibiti ciake kana kibiti chake akatia mundu umwe niki ko wili su ni kwichwanza tundu akitumichu na yula mwe chanza mosa yu atwa yiba mundu ndakwiye maybe yibinda yetu kusia njo will tukethea no na wandikie aigemete side imwe muno kana tuona makulo na will yuna akwiye inde yumwisa kwikata yuta koti yu ningi koti ya sisia will no yona will isu ni invalid kana yati ya undu will isu ya itie due to factors isu na mutavia uketha yu eti mita tanzeo ina maweku yu koti yu yosa mkondo wongi wa mundu akwi atena will ikasia will isu tiyecha itheka yuko akwi atandikite will ila yu yeta wa intestacy na yuko uni wakwi atena will now maybe ivinda yiwo kuandika ni isukumewe muno no isu yuni wakwa na in fact maybe andika will ni kendela maybe with the table with the mali yake kone ya no nesa yuni twabika ila kotine na yo kotine yasa will wena maweku kana wandikitwe nze ile itenze you ina wene wese you know baya musini makwata you chance chai kondo mekwenda yuba una amosolve yata you koti you ningeto yato yo mabala be will koti you yo samkondo ungi mundu wa kuya tena will be undu you mundu wa approach ya koti wa approach koti byala madangu uswasia meta wa petition forms you wa approach koti ta mundu tena will UTT family ya mututia niyo ya approach court yu ta mundu tena will yu court ni siasia family eno atiete yao ethani siana na kibeti kimwe kana ibetili na siana kana mundu ndai na siana kana ndai na kibeti kana mundu ona ndesikiye aumite ko besi ndila court yetho ayisisia nikenda yu imane undu mali ya mundu ikuanwa na moyo yunundu kindu kina choche kwa kotini lilikana kana ango webaya musi wenu unenda mali ya anwe na ila wili yabika kotini yale na ila kotini yasya yutu atala mundu totanandikite will yu ayaye nikenda solve with ona moyesa kukangali kweno ya yutu isila totandikite will yu asumome wa musie mataba gwata makamana will no ne ya yuni twalea titumia tata ina will ona mundu ena will madhangwa bado ma petition no moma twa wakotini akwa mundu ona ve will mali ya mundu ukwite kana mututia ndikwa atawa isuni kukwobethia ndo ilo kwata mali ya mundu ukwite utanambo nengwa order ana kindu kitawa grant na koti niyo enenga na wa order isu you know muthi mwane mali lakini madhangu ama petition moma nenga wa mbe uyika whether we na will kana ndu ina will ku ndo mele sia ningi umatabie koti ni yale ya will no tundu wake na ki ku koti yosa mkondo wongi ku muthi yengi kotini musu sia madhangu asuma petition na yu muyati ya ngaliko ingi ya intestacy na ndiyo kulia mundu charity kwe wandu makusama tandikito will usu kana mundu akawandika you with there no final you mali yako ngana na will kana ni wako hata siandikite lakini na mali no yikata no ya aniwe pe will not na bate will you know ndo nisi will ti final na tiwe kwasia nenge na yu mundu akakwa accidentally atandikite will you niwe isi patwika mali ya mundu no ya aniwe uko kwa anya mali ni kwa kila kindu na ila moka kotini yu ando asumume ata ni moka ko seek advice ndo niwe sikitheka muno kima undu mathuku na ni chuwani ya mundu kwanza ukakoka kitiana kijani yu mundu ni woka nesa kotini asia ithe itwa ikwa ndaandika will ni then itwe kwenda kwanya kitheka
kila mundu akwate oshiela yake yu nyumu andu asumo ma advice yata ningi yu teyabika mundu utandikite will atio lazima anengwe order ya koti tio lazima anengwe grant isutwasia isu akanewa mwana kana losa wakwania mali ino kuuni wenda kotini na madhangwa tuswasia on behalf of them ta wakili akaina mokotini meta wa petition na madhangwa ethwa auswitie mali yonde ya mututia na akaandika beneficiaries kana family yake ya ina nau ni withe andikite ku madhangwa su methe me form tutwa kotini nimo madhangu mambe upresent ya na yuko tia cia nesa na sindu ila cionthe mwandikite etha we mundu wina objection kana wina thina no ka kotini akasia nyei onakwa na imwana wake kana onakwa kitheka ki teacher ke ni wandete o mundu unge akasia kitheka ki mututia ni wandete kana mundu unge akaoka akasia onakwa we undu teleanitwe akanenga andu asuonde kotini ni tikila mayeta madhangu mo ta protest kana objection to the grant mayasia akwa mali no yandikitwe ti yonde kana yakwa yobondeni kuni ngwenda ona kwa nithe ni considered nuko tiisia cia madhangu asu yuka imwita inyonde ta family yake o mwandikite niwe mwitikilanite mali no ithi kwa uno wisi mwithwa mwandikite ona undu mali kwanwa oba madhangu ni asu kitheka kiki kwake kitheka kiki ngali ithi kwa u kotini mwita inyonde ikamukulia mukasia nitikwenda u ikolio ya mweso a quick one na oyu wethe mundu we na mali mbingi muno na ndeka ata na maybe akwatie mali ona atatwanite na ni wakwe na iwatie la mali na papa upaenda wata mundu akwatatiete kana kibeti mali no nienda kwa asimake koti beila mitala koti thwa yati mbe make both mother na father again sister kana brother make ikatie etha suma iko ikadhikwa uncle kana auntie ikaikwa cousins ikaikwa grandparents ikaiyo iwe uje ikata nundu ni ku understand mundu umie makuweni oka wakitheka baba naenda utwana na ku akwata twanite na bai mundu mwisi utuini usundu twase yutu kitosemba kwanganya tikakulie wene watutia lakini kithekana witeba na okiaseto bau na maybe yakwa out of wo amituke na utuyu suko bai mundu mwisi lakini nimesikitheka kiuni cha mundu umita makuweni anokiakiwa kiumwati ata mundu utiete kithekana ndesikie lakini ni wisikie koi makweni weondo wisi mundu akwai of course we ate asindisi ya mochari no lazima ama nikeuma ba ate lakini beangi matethe wamesikie maumite ba in such a situation kitheka kicha mundu utesikie nichenda kwa serikali the authority la either isisia sindu lakini etha mundu wisikie lazima addressiwe kwa kula umite ayeso kuthikwa chief ayeso andika balua no lazima methe matresite mundu aumite ku naende musiaisia emasani ona masongana nitwethiwa na unena ni ayuluwa wandiki wa will naende mapinda maingi ni withi wa wina makulio na nini isini wasungika na ethandu nasungika indi ithwa kututumia makulio asu nambani ya 23915 nikenda tumathia usungio nebindani yukite twithi watu no usungio mwailu yuluwa ikulio yako naende bondu charity tutungia mubano ndo akwithiwa woka ku Mutongo TV twendese kilungu cha Usili ba ya musiaisia ni withiwa enda muno ukemutethesio bandu ukwamite na indi yu nenda woso tutateka ondatiko imwe ekato unenge ndatike imwe umunenge namba yaku ya simu no kwithwa mwithia no bandu bangi mutethanio tando nye Charity Muthoni ni thea wabaya kwa BM Ngate Company Advocates Sartaj Building 4th floor na namba yakwa ya simu ni 0710 453245 either wina anything no umbikeke na namba isu indi tho yenda utetho kwe mundu Charity indi namba yake ya simu nisu na indi musaisa boni boto atini anzo manthini wa kilungu cha Usili muthanani wo munthi nitawa Caroline mweni wa muteti kuendea indi utuko wa kwaila va Mutongo TV